INP Mizo channel subscriber tele ngai thatu zong zong te in zain chibai kan bu ka cheu July ni som ni le pasari ni lai ni ania in dam tlan theu kan be se Russia ina opta Kherson lamchu Himars mangin Ukraine force tenan kap na save ta hleya Kherson le mundang in kalpo na Dnieper lui chunga lei om chun Antonovsky bridge chu zongam lo khopin himar sina deng chia a Russian official te chuan lei khar ni inan soi hiala bridge structure lei in ngana banero a khoi boilo ni in Kirill Stremosov deputy head of the Russian appointed city administration chuan interfax a hil Russian company Gazprom chuan European Union chu Nord Stream 1 pipeline kaltlanga German rama gas supply ti top saka a votareng maya technical thil chuan lama mangin supply a khailak tur thu an soita fo mai EU energy chief Kadri Simpson chuan Gazprom thu soi hi politics ina a ngong thilani ati Russia chuan Black Sea tuipui kama Odessa le Mykolaiv te chu a bom chun zom reng ve boka nimin July ni som ni le paruk po khan private building le long chol na mun a bom le nual ni in Ukraine official tenan soi British Prime Minister kal chuak tur Boris Johnson chuan Ukraine President Zelensky chu Sir Winston Churchill Leadership Award a hlanta Boris chuan hun khir le har satakara Volodymyr Zelensky yan ami puite a hruai dan hi Winston Churchill nen ate khina award hi aphu hleni ati Zelensky chuan video conference mangin award hi adongani tin Vogue magazine edition thar bera chuan Ukraine First Lady Olena Zelenska chu cover picture an chuan tir takwo maya an nupa hian khovel mi pui ngai nat an hlo chhota hleni tia hriat thei maya Olena chuan Vogue magazine cover a chuan chungchang ti hian soya mitam taktan hian Vogue cover lan hi chak takania an du thu sam po ni nge yang chung mi te ta na ka du sakna sang ber chu in do na wang kher hi chuan Vogue cover chuang lo turin ka du sakani ati soizelin Ukrainian mai chia zong zong te hian Vogue cover chua an phu vek mai Ukraine tan hian mai chia te hi an hlu hleya in do na kara hian an hlutna azwal hleni ati bok heti lai hian Ukraine mi pui tam tak chuan Boris Johnson hi an ui hle maya Ukraine tan chuan Boris Johnson hi pa ang tlukania online petition an siama darkar khat chung lekin Boris hi prime minister nile turadu tu mi sang nile zanga lai mayin mingan ziak ngal derani United States chuan German rama US military hospital Ukraine sipai hliam te enkol arem tita US official pakhat chuan voin thlengin US military hospital Ukraine sipai enkol an la om lo thule Ukraine ram chunga lutin Ukraine sipai hliam te an boi puidon lo thu asoya US military hospital pan te chau enkol na an pedonani August ninga khian Black Sea tuipui kam Sochi resort Vladimir Putin le Turkish President Erdogan te anin mule don ti Kremlin spokesman Dmitry Peskov chuan soini in interfax chuan a reporta Erdogan hi Russia le Ukraine in kara palai na thok thei chun ani deuh tamaya Nobel Peace Prize dong tura nominee zinga tepo atelve to ngeinerin ome Turkey hi NATO member ania NATO member ramten Russia an rek nakara hian Turkey le Russia hi anin dor thei reng tho maya Erdogan na political goal po hi hriathiam har ve view mai Russia chuan International Space Station chua san atumta a pualadin atum veni kum sangkhat zakwale somkwale pariat atang dai to khan International Space Station ISS hian Russia le khothlang ramten ma an la ho thina tunlai Ukraine invasion awang hian
United States le Russia in lai chin na hi a chiat bel ta zela chu wangin Russia hian kal thana tumta ni inalang Russian Space Agency Roscosmos chief July thalai hola ruat thar Yuri Borisov le President Vladimir Putin te tun nai khan Moscow anin muwa Roscosmos chief chuan Russian Space Agency malak na hilin Putin chuan tha ati hle thu a soi ve bok Yuri Borisov chuan ti hian soya kan thopui ram telaka kan ti tur ang hechu kan hlen vek don maro chu kum sang ni le som ni le pali nulama chuan International Space Station atangin kan kal thang to don ani thutluk na kan siam to a Russia tan space program ran nei a hun ve to ati Ukraine invasion ma thleng kha chuan United States le Russia hian space lama an malak na harsat na an nei ngai meulova ma se tunai international politics in lum le tawangin space agency po an buai ve to a khoi muna po hian United States le Russia hi an thok dun theitalo tinani bermai hi Soviet Union huna khan Russia chuan kumsang khat zakwa somnga le pariat khan satellite atir chuak to a chuta tanga kumli nu sangkhat zakwa somruk le pakhat khan space a mihring an thon lu to boka Russia hian sul nu anei ve nual maya Yuri Borisov noya hian Roscosmos hian bung tharakai ve thei arin amaro chu Russia ram ang hi chuan space lama hian mason na lian tak soitur an la nei lo ni in Soviet hun lai thleng vikani tia soidu an lo ve boka engpo ni se Yuri Borisov hi Russian Deputy Prime Minister hlui le military background nei alo ni ve boka athak tak Dmitry Rogozin ayin mason na athlen tir thei zok hi Putin chuan a beisei hle ni beisei ayin Russian economy ala thatlat mai ni in IMF chuan atar lang le ta International Monetary Fund IMF khovel economy hechiang bertura ngai chuan Russian economy akal tluan zel thuan soi Ukraine invasion awangin NATO le EU ramten sanction na tak siamin Russia an beya le lama oil man tawzoka Russia na hal thei tho awangin beisei ayin Russian economy hi alakal tluang zel ni in IMF chuan soi World Economic Outlook khovel economy dinhmun thlir na bu hi kum khata IMF hian voini ati chuak thina Ukraine invasion nuwa World Economic Outlook chua masak bera tun kum kalmek chunga Russian economy than na hi 2.5% ni turin IMF chuan soiloka an soilok na ayen point ruklai na sang theita zok anti nge heti lai hian United States le China economy thangmek hi claimin amuang ve hret bokani kumliam ta khan Russia chuan oil barrel khat hi US dollar somria tin hala ma se Ukraine invasion nu kumin March thatang khan US dollar zale somni le pakwalai main a hal theya tuna chuan oil man hi claimin an niam le hreta barrel khat hi US dollar zale panga vela hal ani Ukraine invasion wanga US ramte sanction hian Russia ahong na lutuk lova oil manalo kai sang ve boknen oil tam tak nei tu Russia hian kong danga a hlo na chu oil exportin a in tuam dam theiani ti hi thil lang chiang tak chu ni ton den mona hian Ukraine invasion hi Europe ramten an tur ber ni na lang ta zoka Russian economy ero tlak niam hnekin 2.5% in athang mek thungani Vaibel se sing ni le sangkoman ral thuam leina tur India sarkar chuan pom felta thala ka kan mu hi July ni som ni le paruk nimina miani a Defense Secretary Ajay Kumar Air Chief Marshal VR Chowdhury Minister of State Defense Minister Tiela Ajay Bhatt Union Defense Minister Rajnath Singh Indian Navy Chief Admiral R. Hari Kumar le Army Chief General Manoj Pandey te anne
Prime Minister Narendra Modi Sarkar chuan India ram hi mani kuchuak ngei ral thuam manga intau del tir turin chak takin mala ve meka atmanir barta self-reliance mania intau del ti hi pu Modi hian angai poimo hleni nimin khan crore rupees sing ni le sang riat le zasari le somthum le pani manzet ral thuam chi rang India rama siam turin phalna apele taruk mai Defense Minister Rajnath Singh hova Defense Acquisition Council DAC meeting chuan drones te carbines le bulletproof jacket siam na tur acceptance of necessity AON anti mai chu an pom felta a heng ral thuam te hi China ram ri line of actual control lama sipai te man tur ani le ang chu India rama sul nu nei thaber Defense Research and Development Organization DRDO chuan drone siam na alu chil ve tareng maya tunlaya modern warfare hian drone tangkai zia kan mutam ta hle maya made in India project noya hian thala thei drone satle ringut nilo missile strike po ti thei drone thatak tak DRDO hian siam chu antum me kani tin nimina DAC meeting chuan carbine noi lizet leina tura pom tel boka ramrishula conventional warfare hybrid warfare le counter terrorism do na atana mantur aniyang tin bulletproof jacket te hi Pakistan ramrishula duty sipaiten an mang vedona hei hian helhovin akha to ka India sipayan kap hlum le fothin hi ati tlem pha abeisei om hleni bulletproof jacket hi Indian standard BIS level 6 protection ngat anidona silai mulaka chuan a khong thaviu tura beise ni Indian Defense Ministry hian ral thuam chi rang Defense Ministry in amamo zinga za somruk le palizet hi chu India rama siam turin kumsa ni le somni le pakhat le somni le pani chunga tan targeta anlo neya antu mangeyin India sarkar in ral thuam leina atana sumasen zong zinga za somruk le panga point panga hi India ram leilung ngeya siam ani kum sahni le somni le pahni atanga nakum sahni le somni le pathumatan target an siam le boka India tual chung kutchuak hi za somruk le pariat apoi sa chuan crore sing riat le sangli le zanga le somkwa le pariat lai mai Defense Ministry in leyatum le ni ral thuam te hi voile khata lei fel ngal thei ani big lova company te hena order siamangaya company in order an mu vele mass production an kalpui vele tathina man theya siam chu ani nan hian kum enge mozat adu ve tathina ni Defense Ministry chuan kilowatt sang khat le zani le somnga marine gas turbine generator molmang te kan thria thiam dan tur chuan indo longa kol phet hasiam na tur timayang chutiang leina tur chi chu apom boka India indo long le petrol vessel tam takenan mang thei dona Indian Coast Guard ten an chhor tangkai don hleni India sarkar chuan ral thuam chi rang zathum le som lai mai rampo na tanga lak lu a khap ta boka chung zinga chuan heng ral thuam langsar tak lightweight tanks te naval utility helicopters te artillery gun chi rang missile chi rang destroyer shipborne cruise missiles te light combat aircraft light transport aircraft tiang chi long range land attack cruise missiles te basic trainer aircraft te multi-barrel rocket launchers assault rifles sniper rifles specified types of helicopters next generation corvettes le airborne early warning and control anti AEWNC system te po hi atela heng ral thuam te hi India ku chuak chau leito turani India po hian ma aswan zelani khati zong kha tuntuma international news le politics ral thuam chanchin nena kanan update thei chu ni a ngai thatu zong te in chunga kan lo me